Dobar dan, ja sam Jelena Kostić, dolazim iz firme Tikit i ja ću vam prezentovati kako integrisanim pristupom do PPP sastoji iz većeg broja složenih nezavisnih programskih modula, pri čemu su neki od tih modula kandidati za PPP-PD. U FIS-u postoji, iako postoji više različitih programskih modula, postoji jedna integrisana, jedinstvena aplikacija za PPP-PD koja se bavi generisanjem poreske prijave na osnovu podataka iz FIS-a, zatim generisanjem poreske prijave na osnovu prihoda obračunatih van FIS-a koji su importovani u FIS, a takođe je moguć i automatski i ručni unos korekcija poreske prijave. Takođe, pošto je aplikacija jedinstvena, dakle jedna u sistemu, iako obrađuje podatke iz različitih nezavisnih modula, potrebno je obezbediti različite nivoe kontrola. Pre svega, kontrola prava pristupa prema objektima analitike. Šta ovo znači? Pa, različiti FIS moduli koji su kandidati za PPP-PD su međusobno nezavisni i obično tim modulima upravljaju različita odgovorna lica. Šta to znači? To znači da svako odgovorno lice treba da pregleda samo podatke iz svoje oblasti delovanja. Na osnovu kontrole prava pristupa omogućeno je da jedno odgovorno lice formira i pregleda podatke, recimo na osnovu za obračunate zarade, drugo lice će pregledati podatke za autorske honorare, treće podatke za putne naloge, dok će četvrto lice imati prava pristupa na sve već navedeno. Dakle, neko će moći da vidi sve i da obrađuje poreske prijave za sve što je u FIS-u ili van FIS-a. Jedna aplikacija, a više pogleda različitih u zavisnosti od korisnika. Osim kontrole prava pristupa, postoji kontrola statusa prijave. Prijava od svog nastanka pa do poreske uprave prolazi kroz jedan ciklus, menja svoje statuse, a samim tim se obezbeđuje konzistentnost podataka u FIS-u. Ovo ćemo malo kasnije, detaljnije. Treći vid kontrole je kontrola ispravnosti podataka i logovanje greški i upozorenja. Pre predaje poreske prijave potrebno je proveriti validnost podataka naravno i preduprediti vraćanje poreske prijave iz poreske uprave. Takođe, iz te jedinstvene aplikacije moguće je generisanje XML fajla koji se prosleđuje poreskoj upravi i moguće je upis odziva iz poreske uprave. Upis odziva može biti automatski i ručni po skraćenom postupku. Automatski podrazumeva import XML odziva iz poreske uprave. Ukoliko se poreska prijava u FIS-u pravi na osnovu podataka iz FIS-a, onda je potrebno obezbediti određene preduslove. Pre svega, potrebno je postojanje kataloga prihoda i postojanje planova plaćanja. Katalog prihoda je propisan od strane poreske uprave, ali inicijalno, pre početka korišćenja sistema, potrebno je izvršiti povezivanje stavki, dakle stavki obračuna u FIS-u sa stavkama kataloga. Stavke putnih naloga, autorskih ugovora i tako dalje, kao i takođe povezivanje primaoca prihoda sa osnovima primanja, tipovima autora i tako dalje. Planovi plaćanja obezbeđuju fleksibilnost u kreiranju poreskih prijava. Na osnovu planova plaćanja jedan obračun u FIS-u se može naći na jednoj poreskoj prijavi, ali isto tako se može dirigovati planovima plaćanja i jedan obračun se može izdeliti na više poreskih prijava ukoliko za to postoji potreba. Recimo, ukoliko se za jedan obračun zarada u FIS-u realizacija isplate vrši više delova na različite datume, moguće je definisanjem planova plaćanja praktično omogućiti kreiranje više prijava za svaki datum plaćanja posebno. Ovako u FIS-u izgleda katalog prihoda.
jednostavna upotreba, ali samo se praktično koristi na početku, inicijalno, kada je neophodno izvršiti inicijalno povezivanje stavki. Za slučaj da Poreska uprava propiše novi katalog ili dođe do promene šifara prihoda, vrlo je jednostavno upravljanje. Praktično novi katalog možete dobiti kopiranjem postojećeg kataloga, a postoji vremenska dimenzija, a ono što je najznačajnije da nije potrebno ponovno mapiranje stavki obračuna u FIS-u i stavki kataloga Poreske uprave. Planiranje plaćanja postoji u svakom FIS programskom modulu koji je kandidat za PPP-PD. Dakle, kako u blagajni za putne naloge, gde postoji dnevnik plaćanja, tako i u modulu za plaćanje van radnog odnosa, odnosno autorske honorare, isto tako i u zaradama. Pri čemu u zaradama postoji automatska popuna plana plaćanja po defaultu, gde se prilikom otvaranja zaglavlja obračuna plan automatski puni na konkretan datum, ali odgovorno lice može naknadno dodefinisati taj plan i praktično određene radnike povezati za konkretan datum plaćanja. Na taj način omogućiti formiranje jedne ili više proizvoljan je broj poreskih prijava za isti obračunski period i za istu vrstu prihoda ili isti osnov primanja. Ovo je aplikacija za definisanje planova isplate, konkretno aplikacija u okviru modula za obračun zarada. Poreska prijava je jedinstvena, a može se kreirati na osnovu podataka iz različitih FIS programskih sistema. Ovde je navedeno da se može praviti na osnovu obračunatih zarada, pri čemu se može praviti jedna prijava za kompletan obračun, za jedan obračunski mesec. Može se praviti posebna prijava za svaku kategoriju, odnosno osnov primanja. Znači jedna prijava za redovan rad, jedna za privremeno-povremene poslove, jedna za porodiljsko odsustvo i tako dalje. U okviru putnih naloga moguće je takođe grupisati putne naloge po obračunskoj celini. Za autorske honorare važi ista priča. Pri formiranju poreske prijave bitno je izabrati kandidate za poresku prijavu. Dakle, sistem će naći sve grupe kandidate za poresku prijavu na osnovu obračunatih podataka u FIS-u i ponuditi za izbor po datumima plaćanja podatke, dakle zaglavlja obračuna različitih u FIS-u na osnovu kojih je moguće kreirati prijavu. Korisnik sam bira na koji način želi da formira prijavu. U principu od njegovog izbora zavisi šta će sve ta prijava sadržati. Ovo je jedinstvena aplikacija za obračun i pregled poreske prijave gde je praktično sve na jednom mestu. Moguće je pretraživati prijave po datumu plaćanja, po vrsti prihoda, obračunskom periodu i tako dalje. Moguće je u istoj aplikaciji kreirati novu prijavu, menjati postojeću, pri čemu se izmena svodi na unos korekcija, odnosno unos podataka van sistema ili na eventualnu konsolidaciju za slučaj da je došlo do nekih promena na izvoru. Takođe je moguće upisivati odziv iz poreske uprave, moguće je pregledati na osnovu kojih zaglavlja, odnosno na osnovu kojih obračuna u FIS-u je ta prijava nastala, a u donjem bloku je moguće videti kompletnu analitiku po radnicima, moguće je videti da li postoje eventualne greške, nedoslednosti i moguće je videti za koga i na koji način su obračunati iznosi. Iz iste aplikacije takođe je moguće i štampa izveštaja koji izgleda upravo ovako. To su nam tražili korisnici, bilo im je potrebno. Automatski i ručni upis korekcija. Kad kažem korekcije, pre svega mislim na unos podataka van sistema. Dakle, podaci koji ne postoje u FIS-u, a potrebno je da se nađu na poreskoj prijavi, mogu se importovati iz CSV fajlova predefinisane strukture. Takođe je moguće i ručno korigovanje
podataka koji već postoje u FIS-u ukoliko za to postoji potreba. Na ovom slajdu možete vidjeti da su posebnim bojama označeni podaci koji su korigovani. Crvenom bojom su označeni podaci koji su korigovani ručno, dakle tu je došlo do ručne izmene iznosa, a zelenom bojom su naznačeni podaci koji su stigli s polja, dakle nisu u FIS-u, nego ih je neko ili ručno uneo kroz blok za korekcije ili ih je importovao iz CSV fajla. Sada, u analitici, odnosno u poreskoj prijavi, u svakom trenutku, znači po svakoj prijavi, po svakom redu analitike postoji kontrola, odnosno postoji informacija o tome odakle je stigao taj slog, da li je stigao iz sistema ili je stigao s polja. U skladu sa tim definisane su i adekvatne kontrole i provere. Dakle, postoji predefinisana struktura CSV fajla da bi bilo moguće importovanje podataka van sistema. Kontrola statusa poreske prijave je jako značajna zato što obezbeđuje konzistentnost podataka. Konzistentnost podataka obračunatih u FIS-u i na prijavi s jedne strane i podataka na prijavi i podataka u poreskoj upravi s druge strane. To je sve regulisano statusima i sve dalje aktivnosti u FIS-u su uslovljene praktično statusima same prijave. Ovde je slikoviti prikaz toka statusa, praktično od nastanka prijave pa do predaje poreskoj upravi. Možete vidjeti da dok god se ne formira XML, odnosno dok god se ne predaju podaci poreskoj upravi u FIS-u interno, možete menjati podatke, možete menjati na izvoru, dakle u obračunima, zatim konsolidovati, unositi korekcije u prijavu i tako dalje. Onog trenutka kada prijava dobije status predata, zaključavaju se dalje izmene u FIS-u i nije moguće retroaktivno korigovati podatke. Na taj način je obezbeđena konzistentnost podataka između podataka u FIS-u i podataka na prijavi u FIS-u. Ukoliko se nakon formiranja XML-a primeti neka greška i potrebno je retroaktivno korigovati podatke, moguće je storniranje prijave, samim tim prijava se oslobađa za ponovnu konsolidaciju, za dalje izmene. Isto tako, podaci u FIS-u se mogu ponovo menjati dok god se ne izvrši konsolidacija i formiranje XML prijave. Onog trenutka kada prijava bude prihvaćena od strane poreske uprave, upisuje se odziv iz poreske uprave i prijava se zaključava za sve dalje izmene. Dakle, statusima je regulisano kada su moguće obrade u FIS-u, a kada se zabranjuju da bi se obezbedila konzistentnost podataka. Naravno, informiranje virmana, odnosno sama realizacija isplate, zavisi od ovih statusa, odnosno formiranje virmana i realizacija isplate će biti moguća samo ukoliko je prijava u statusu zaključana. Kontrola ispravnosti podataka je takođe jako bitna. Postoji logovanje greški i upozorenja i u skladu sa tim setovanje statusa prijave. Znači, ukoliko se desi neka greška kojom se mora sprečiti dalje procesiranje, onda se menja status prijave, odnosno ne dozvoljava se formiranje XML-a i predavanje podataka poreskoj upravi, već se od korisnika očekuje da istu grešku i koriguju. Mogu se desiti i neka upozorenja, na primjer, ukoliko su korisnici na ranijim obračunima uplatili više doprinosa nego što je trebalo, logovaće se upozorenje koje će dozvoliti formiranje XML-a i predaju prijave, ali će signalizirati korisnicima da eventualno mogu tražiti povraćaj sredstava od poreske uprave, a takođe se mogu logovati i neslaganja. Recimo, ukoliko se tokom obrade uoči nekonzistentnost podataka između podataka u obračunu u samom FIS-u i podataka na prijavi. Kada će se ovo desiti,
Ovo se može desiti kada recimo nije izvršeno povezivanje stavki kataloga sa stavkama obračuna u FIS-u. Recimo, isplaćuje korisnik redovan rad, ali kao nova stavka se javi stimulacija. Recimo da stimulaciju nisu isplaćivali ranije, redovan rad su povezali sa stavkom kataloga poreske uprave, sa odgovarajućom vrstom prihoda, a stimulaciju nisu. U tom slučaju će se bruto u obračunu i bruto na prijavi razlikovati i sistem će detektovati ovo neslaganje i signalizirati korisnicima da isto isprave kako bi podaci bili konzistentni. Na kraju, kada sve bude u redu, kada svi podaci budu korektni, moguće je formiranje XML fajla, ovaj deo aplikacije koji služi za tu namenu i gde se vidi kako prijava dobija novi status predata formiran XML. Po prihvatanju prijave od strane poreske uprave moguće je upisati odziv iz poreske uprave. Odziv se može upisati automatski, dakle importom XML-a koji stiže iz poreske uprave ili ručno unosom samo poziva na broj i iznosa. Upisom odziva prijava automatski menja status u zaključana. Ovo je izgled aplikacije za import XML-a koji je kao odziv stigao iz poreske uprave. I na kraju, kada poreska uprava prihvati poresku prijavu, moguće je formiranje virmana i realizacija isplate. Znači, formiranje virmana je moguće samo ukoliko su prijave prihvaćene od strane poreske uprave, odnosno ukoliko su u statusu zaključana. Pri formiranju virmana bira se prijava na osnovu koje je potrebno formirati virmane i nakon toga se pristupa formiranju virmana. Po formiranju virmana postoji dodatna kontrola gde se upoređuju iznosi, dakle suma poreza i doprinosa na virmanima sa sumom poreza i doprinosa na prijavi. Ukoliko se i tu eventualno javi neko neslaganje, sistem će prijaviti grešku. Na ovaj način je obezbeđeno da u svakom trenutku svi podaci budu konzistentni i da značajno je olakšan rad korisniku u smislu praćenja PPPD prijave od njenog nastanka do prihvatanja od strane poreske uprave. To bi bilo sve. Ukoliko imate neke pitanje, slobodno postavite.